Inhlangano lelawula ke texhumana lapha ke event laseSwatini eSwatini Communications Commission namhla ke iphakamiseke ngosemthethweni ke umsebenzi wokuchuba lona ke libalo kubuka ukuthi singanani sive lapha ke event lakangwane lesisebenzisa tona ke texhumana letehlukahlukene lokungaba ke liposi bomahlale ekhukhwini bomabona kutse iradio kubala lokumbalwa sende isurvey yekuqala laveni lebuke kona le kuthiwa ama-ICTs le ngiyona itawusita ukuthi noma ngasithi sifuna kuya etihlobeni telive ngendzaba tabo-broadband nje ukuthi kunabo kuthiwa ama-broadband targets silive asitati ukuthi sikuphi siyacabanga nje ukuthi awu labanako ngilabangaka labede ngilokungaka lokhu-ke kusita lokuthi sitokhona silive ukuthi noma siyaqela etihlobeni tenkosi isibambise nane ukuthi ke sitokhona nasilive kuba nema-programs lasita kubambisa live ethi uyadinga ngathi elibonjeni i-broadband dololo noma TV kuphi kuphi abakhona ukuyithola sekuyasita ke silive sende ama-programs batawukhona kusicondzisa. Kanti-ke kulona msebenzi lenhlangano lelawula tona ke texhumana itabe-ke isebenzisana nalo ke lihhovisi telibalo i-Central Statistics Office lapha ke event laseSwatini. Umsebenzi lomkhulu lotawukhanza ukuthi le texhumana sivame kuba nato nje tibe ngama-modules lamancane kulamana njana kuma-surveys ethu besisede-ke ngilawuthi lucwaningo lolucondzane ngqo netekuchumana nanjana lo msebenzi usihlanganise nje lapha naleli office ihhovisi letekuchumana ukuthi sihlanganise lucwaningo lolumgcoka lokuqala event lotawusisita la ngekhathi nje kwanyalo kusakhiwa ukuhlangene ngawuthi ama-stakeholders bonke labathiniseka kutekuchumana kutobukeka umsebenzi losewendiwe kulamahhovisi lamabili ukuthi nabo babuka labakhona ngasibahlali kule nzima yaketekuchumana ukuthi wonke lesihlose kuyokubutha lena kukhona konke yini. Kanti kutawuthina uphetha lo msebenzi lenhlangano lelawula tona ke texhumana litawukhona ke kubona ke umbiko ukuthi anganani ke emaswati lasebenzisa tona ke texhumana nekuthi ke ngiluphi ke hlangothi ke lelifuna ke lithuthukise ikakhulu lona ke hlangothi lokuchumana kusetshenziswa bona ke ubuchwephesha etindzabeni ke temsakato iyemaswati channel uGary Carlos ngumathapha.